Dobar dan, dobrodošli u Gigatron Unboxing. Danas vam prikazujemo Samsung Galaxy Tab 4 u 7-inčnom izdanju, naslednika prošlogodišnjeg Galaxy Tab 3 modela. Dakle, reč je o relativno pristupačnom tabletu kompanije Samsung, namenjenom najširoj populaciji, koji stiže u kutiji koja, kao što možete vidjeti, predstavlja imitaciju drveta. Sa zadnje strane imate neke najosnovnije informacije o tabletu, odnosno njegove osnovne specifikacije, dok s prednje strane vidite njegov izgled. Dakle, tu nema većih iznenađenja, kao što možete pretpostaviti. U pakovanju još zatičemo kratka uputstva, kao i kabli za sinhronizaciju i punjenje i odgovarajući strujni adapter kako biste mogli da punite ovaj uređaj. Što se tiče samog tableta, možete vidjeti njegov 7-inčni ekran, rezolucije 1280x800 piksela. Sam dizajn je dosta unapređen, tako da na ovom zadnjem delu imamo hrapavu plastiku koja maltene imitira, u neku ruku imitira kožu. Nešto što smo videli na Note 3 telefonu. Dakle, vidite da na bokovima imamo srebrnkastu lajsnu. Prednji izgled tableta je relativno klasičan, tu nema mnogo dileme ni diskusije. Tu imamo prednju kameru od 2 megapiksela, pored koje se nalazi Samsung logo. Tu su i Android tasteri koji ne oduzimaju od ekrana. Na donjem delu zatičemo microSD konektor. Na desnoj strani su taster za paljenje i za pojačavanje i smanjenje zvuka. Na gornjem delu je priključak za slušalice, a na levoj strani nema nikakvih konektora. Na zadnjem delu, uz zvučnike, imamo dakle veliki Samsung logo i zadnju kameru od 5 megapiksela. Dakle, relativno standardan i klasičan tablet, bez velikih iznenađenja, solidnog kvaliteta i dizajna. Samsung Galaxy Tab 4 je naslednik prošlogodišnjeg Tab 3 modela i inicijalno dolazi u dve boje, u crnoj i u beloj. Naravno, koristi se Android operativni sistem i to KitKat verzija, odnosno 4.4 iteracija Android operativnog sistema. Prisutne su dve kamere, od toga jedna ima rezoluciju od 3 megapiksela, a druga od 1,3 megapiksela. Samsung obećava da će njegova baterija od 4000 mAh biti dovoljna za oko 10 sati brauzovanja. Što se tiče interne memorije, prisutno je 1,5 GB RAM memorije i 8 GB memorije za skladištenje podataka. Spomenut ćemo još i prisustvo GPS-a uz podršku za GLONASS. Takođe, treba reći da je procesor koji je implementiran u ovom uređaju četvorojezgarni i radi na taktu od 1,2 GHz, što je dovoljno za većinu korisničkih potreba. 7-inčni ekran raspolaže rezolucijom od 1280x800 piksela. Naravno, tu je i podrška za microSD kartice, pomoću kojih možete povećati kapacitet skladištenja ovog uređaja za do 32 GB. Tu su naravno i Wi-Fi i Bluetooth tehnologije. Treba na samom kraju istaći da Samsung tradicionalno već presloči Android svojim TouchWiz korisničkim interfejsom. Hvala vam što ste pratili unboxing Galaxy Tab 4 tableta.